ngasi phongkiba se phongsingi maruibi pausing memna thamjagi ahanmada Shanghai Express ta phongkiba amu hana mang takhanba naga sing pamdi hana thukiba mang takpagi thawong lakhanba yaba hu chenba to khwai tahanbagi thausil naga sing pamde haina NSN IM na phongdukre NSN IM gi sirol manhai India government ki mating loinana fataba khara framework agreement pu mang takhanana ba pandam thamduna sathaba thawong ama India government amasum NSN IM gi marakta sathariba political negotiation da sangshilakpagi phibam ama lakliba siyamna nungaitaningai ni puari oiraba aniraksubu oina 1997 da 6 pair sign tawnaduna naga political solution puraknaba NSN IM ga wari sanariba power India government na mang takhangadaba kangbu bu sponsor tawi haiba wafam siroladuna thamnakli point taraga taruki agreement sing makada Nagaland state CM ki pamong da fataba mayamama India gi intelligence agency sing sa tharakli haina NSN IM gi statement aduna maral sirakli handa ke asidana hauki pesai English sing ani ga taraga manga gi August 3 da sign tawna khiba framework agreement adubo nam thak tawduna nauna semdoklaba point taraga taruki agreement ama ina silaga yanaba phibam laknaba India government na yamna kana honari haiba wafam thamnakli NNPZ gi convener kitobina Arunachal Pradesh ki tiraf longding amasum sanglang naga sing una basatpa matamna Assam Rifles ki personal sinangak silaga satkibadu yamna pukning sing siningai oibani haina paladuna ki halaga naga CSO kharabu agreed position bu sagotli haina lakthon khibani hari asumna tawkiba asigi maruiba maramdi naga national political groups NNZP na yoriba NSNR gi auto launcher oiba tikat ki yamna naknaba mari mata amana TLC tiraf longding sarang organization ki lusing bo oibani maka tarakpara Guwahati da AK Mishra interlocutor na koba atopa mifam ama pangtokhi haiba wafam thamnakli Arunachal Pradesh ki tasing naga leader singna samam naduna Indo-Naga political talks ki hausik lairiba sapsaba mawong khangba pam khiyamadi lairiba phibam khanglangna ba Hebron na pawpira khiyamadi masina maramoiduna Hebron na mamangi thajun gi kunga mapanna mipum ama kauduna pangthuki haina NSN IM gi siroladuna phungdorakli masak naiba political leaders village chiefs council GB council naga hoho Arunachal units Arunachal naga students unions ki miyoi khara mad atopa miyoi khara masa matomtana Hebron da lakpa ngamdabadagi miphamadura saruk yakhite adubu Hebron yorakhiba naga CSO singnadi taseng naga political solution pami ataidi pamdi haiba taseng wafam sing phungdoklami haiba wafam NSN IM gi statement adura thamnakli India government na silaga sa tharakliba thawong singasi aphabana tiamadi phattaba mong lakhanba yaba phibamasi pukchel sengbamadi democratic transparency namsinduna thamdrabadi lakhaloi haiba wafam thamnakli naga political issue bu thawoidabaga loinana phajadaba mongna thabak lokhalakpa si nungainingai oidi amadi lepa leitana sathaduna lakli haiba wafam thamnaduna NSN IM amasum naga miyamna hana thokiba amangata gi phibam amuk hona lakpa yaba hu senba tokhwai tahanbagi thausil yaba ngamloi haina NSN IM gi siroladuna makhatari makasa tharakpoina to papaw mana war on drugs campaign musu yauna mahairoi lup ahumna chief minister da saugatkani hairakle hoyalan pawro phongki papaw mana kumza english singani ga taraga tere ki mars taraga mangara wasak lokiba BJP no lusing malengang handa ki taraga ni thoi suba Manipur state assembly mikal matung da su absolute majority phangkiba ga loinana anau balenga amuk hana pairakpadagi ahan balengak tagi haudorakhiba war on drugs campaign hena kansina sangsilaklinga gi serakta state asigi khwaidagi sawba mahikol ama oiriba Manipur University students union sumu suyauna mahikol asigi Manipur University tribals students unions amasum all college tribals students unions Imphal gi mekhidigi illegal drug ki mayokta sa tharakliba campaign asibu mapung fana sagotkani habigi wafam chief minister da phangdorakle haidi Pauksi isina phangma pawgi matung ina ngasi chief minister laingang na sa tharakliba war on drug campaign bu mapung fana sagotkani habigi wafam sing mairoi sing gi lup ahum sigi maike digi khuyek piduna chief minister da address tawduna ayiba sirol sing pisina rakhibane hari musugi maike digi pisilakhiba sirol aduda lup asigi president Sansam Stephen cultural secretary Thongam Paskin general secretary Moirangthem Bobisana finance secretary Mayengmam Premanand amasum Games and Sports Secretary Lesson Ranbir na puna khuyek pirakhi hari Siroduna Maliam gi mafam puna makta illegal drug lalon bagi thabasi aronba
lalon itiki thabak oirakpaga loinana mayai kaba chinjaksing asina akaknaba Manipurgi tungi yungpurel oirakadaba nahasingi mamal yamleba punsibu mangananabagi maram oirei maram asina musugi market ki khuyak piriba lup asigi thapubusingna mot sinduna Chief Minister na Manipurgi illegal drug lalon itiki thabak mapung fana muthanabagi pandamda satharakliba war on drugs campaign gidama tawbimul khangbu utpaga loinana campaign asigidama lainga na sangsilakpa thabak thorom khudimakta musugi market gi mapung fana sokotkani haina se phungdoraki haidi लोइनन यूनिवर्सिटी की ट्राइबल स्टूडेंट यूनियंस की प्रेसिडेंट के बोवांग खो अमसुम जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट ताउथांग न पुन खुयेक पिदुना चीफ मिनिस्टर ngasi पिसिलकी बसी रोल अमनसु लेंगा की वार ऑन ड्रग 2.0 कैंपेन बु मपुंग फाना सोकटकनी हाबु वाफम फोंगदोरकी हारि हैना पाउसना पलकली मखासा थरपोन सना लेबाक तो फोंग मतो पाव मन इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 2 मांगकी गदौरे कमिटी इंडिया मदी म्यांमार गिंगम खै खंगनबा कुमजा इंग्लिश सिंगमगा समापन हुमफुगा मापन मदी इंग्लिश सिंगमगा समापन हुमद्रादा सुसामपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगजंग विलेज मनाकु तुइबाई तुरेल अमदी सुमतुई तुरेल गी मपाल युंगलंबा इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 2 असि तुरेल खुनुंगना तासिंदुना मांगखिगदौरे मरम अदुना मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर न मियेंग संगबियु हाइना पीस कमिटी तुरबुंगी प्रेसिडेंट खुमुक्सम राजेश न फंगदोरकली वाफम असि कमिटी असि सिंदुना मिये कुनगा मथोइना साबा टीम अमना तोंगजंग विलेज की सिबुद लिबा महाराजा चंद्रकीर्ति मेमोरियल स्पार्क ता हौजी हौजिक सेंबा सकलिबा सिंग येंगसिनबा मदी इनिंग थौगी खुंगुल लिरंबा मफम हाइकलेका तंबगा लोइनना बॉर्डर पिलर येंगसिनबगी खोंगसता फुंगदोखिबनी पाउमी सिंग वांगांग लदुना टीएस राजेश न मखातना हाई इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 2 गी हौजी वरिबा फिबा मसी यामना मोंग ताद्रे बॉर्डर पिलर नंबर 2 असि तुइबाई तुरेल अमदी सुमतुई तुरेल गी इतिन फमदा लेबनी पिलर असि असम राइफल्स अमदी मणिपुर पुलिस न तुरेल दा ताखिदना बा हाइदना युंगबी थौरी न पुल्लगा फाजिंदुना लेहौरी करिगुंबा पिलर असि मांगखिबा तारगदि मणिपुर गी ngमखै मांगखिबा सिगाई लोइना इंटरनेशनल बॉर्डर असिदा हौजी हौजी फेंसिंग खाजिनबसु लेते मरम अदुना मिटोप चांगलकपदा यामना लाइब लंबी अमसु ओइरगनी हिराम असिदा मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर न मियेंग सांगबियु मांगना मखातना हाई कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागतरे की डिसेंबर द मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर एन बेरेना महाराजा चंद्रकीर्ति मेमोरियल स्पार्क असिगी उरेक युम तौबीरमलबा मतुंग सेमगत हौखिबसि हौजु फावबदा अयाम सरक्ति लोइसलकपुरे लोइनना पाक असिगी मनुंगसना लैरिबा खुमन पोकपा पुक्री असिसु मपुंग फाना सेमजिनबियु मणिपुरना इंडिया रा तिनख्रबा मतुंगना मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओइख्रबसिंगना हाना ममांगना अमुक्ता खुंगुल लिरमद्रबा महाराजा चंद्रकीर्तिगी सिबुदा लैबा माफम असे हौजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरिबा एन बेरेना खुंगुल लिबिदुना मणिपुर की मांगलम गदौरबा माफम अमा पुथोकपिबा सिगिदमा थगसरी हाइनसु मांगना मखाताखि लुसिलपु एना पोना फमना पोको तेंतकना पांगतंग मैमना थमजरमगे खोंगदै विलेज द ऑपरेशन ब्लू बॉट निंगसिंख्रे नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स NPM HR की मियंग मखादा पौमुई नागा यूनियंस PMU ना सिंदुना ऑपरेशन ब्लू बॉट की कुंथ्रागा मंगा सुबा निंगसिंग थरम ngरang खोंगदै खुमन विलेज द पांगथोखरे इंग्लिशिंग समापन मार्च फुकतरेता सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम हिल विलेज थोकिबा ऑपरेशन ब्लू बॉट ओइनाम डायलेक्ट ओना रेदासी विक्टिम सिंगी ओइना अदुकी मतिक तमथीबा अवाबा मयोनिखिबा थौदो अमनि हादि ngarang khongdei खुमन विलेज पांगथोकिबा ऑपरेशन ब्लू बॉट निंगसिंग थोरमदुदा NPM HR की सेक्रेटरी जनरल नाइंगुलो ग्रोमना ऑनर गेस्ट ओइना सरुक याखि हैना पाउसना मखाताना फोंदोरकली